Uhlaleleni ungangeni le channel ephethe indaba. Igama lami nguvusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana weingane zakwethu. Udaba luthinta abantu abalimala laphana ngekathi kuqhuma iloli likaphethe iloli laphana weingane zakwethu. Babalela ku-18 ke abantu asebeshonile weingane zakwethu kulesa sigameko esenzeka ngomgqibelo ngekathi kuqhuma iloli likaphethe iloli. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile ucinze subscribe ucinze nebell ukuze uzothola njalo ama notification mas posta i-video entsha. Si channel siyabonga. Angizange malumntana wakho